Welcome to Nuer Tube. Man bana writing and wale bana write kadishal ke action word. La action word ke riete right now ka kanisha. Riete lat ke tana lat ke ka dobriene enemy le dum lat ke jega kenditi. So ko kuji magor jen o de kone nyakel ko gwejen wo der jil wak. Crawl chere ka mal gada na mene. Gada me male crawl a mal lagan mo mal run shere ke war ki mo ngoj rane to teach you action word la me ladi mi tire lade ba chol action word enem ladi mo you are running, okay, or you run malakona lar ngoja je she right now nyame ngoja je she is running. She run me lure no war dance a mille de la chere ko tung wana lat ke ku point kan yoto mo action word til de ka point do dance ala dan tire ke chung di nen gwasa me dance mi chung na titi ka ngune ke action word crawl run dance ala gat mo male madan ko wonjen go woni am jen action word to kon ke laugh mo dole talk gwada me bararo na me ngu action word she is laughing mrodiana me a jump chere ka yor mi yoro rodo play bon action word la mi ngare stand mi ti chunga bo action word dong e jogo no je rodo right kon ka qui action word ka tok english kana tung na drink mu mad door mad ni piu mad ni mad mo shale drink la me made right mu gor door jen bo action word ki riet me lat ka nath think mi char door bo chale think alo char je bay chole think read mu kwen bo jen action word bo ala mu kwen door ala mu kwen bok ki kwen mi cha goromo action word to kon ke sleep bo jene actual action word chere ke sleeping michi ko continuous ten but we are sleeping chete ten tama ka present ten yo michi ko ka present continuous ba ko we are drinking writing thinking titi actual ka verb actual ka verb ka to english yo michi ko mo ka anji pom yo becan continuous ten becan ko no sleep me touch mo touch ran ne mente nien kimti toika action verb clean chere clean bone mi yeji pin ki ral dorka jaga je ko ba pat chala clean action word cried bo mi wiye cry ki crying action word right mi geri joktelek right na mene aywa na titini ka action word mi bo kon pin gwas me bana kick gwada mene kick la mu kwede door action word clap me pade tudu na me bo action word sneeze me tiame ne bo ke umdu action word sing me kid deed ki me tware titi chola ke action word any sentence me ko ke dobrine either english ke tognat ke tongnore lo tognat bi ngaje no titi keno konti le nakaka most of the time these are the action words that the people use enemy mo muraja mantama I am talking pointer ki talk action word pointer agenda no gode nyo ayekel ka qui action verb ki action word ka tok kawaini action word on your daily basis. These are the words that you normally use nichang jelijin ngojeneja. You are running, you are walking, you are jumping, you are playing, you are standing, you are sleeping. Kede reality chwalka kede chala ke action word. Ano bana nyo jegumra dien biat bye bye.